Sizoba grand. Sizovuka vyemi. Sizolopostini, sizolopusha zaba grand, savuka. Sizoba grand. Hi guys, sanibonani igama lami uPhemlani umjoqubula sinonini kanjani encane zidla zinyama zinegazi emqaleni. Ngiyanibingelela kuyigumbi lamaJiji Talk Show weliphendulani. Guys, namhlanje ngami ngedwa ngihamba noSisi osibiza ngegama likaChuma or waziwa ngegama likaChuma. Konje yase intombini Sisi uthi ubani? Malangani. Yeah. Guys, niyazi ke igumbi lamaJiji ukuthi sidume ngani. Igumbi lamaJiji si-interview abantu sibabuze ngejeni yabo kusoloko nje bahamba amaJiji ukuthi kunjani ukuba iJiji. How's the process nje kuba tshitshi. So manje kule episode esishutayo namhlanje episode 3 ngengathi izolo mangikhuluma noSisi, if I'm not mistaken, ya omunye nje wamaJiji yabona wathi uyacela ukuthi lo sisi engini-interview namhlanje ngimbuze lama question anginikeze wona. So most ama questions engizowabuza namhlanje uzobe ngase ama questions asuka kumina kodwa asuka kuwena oyiviewer lapha ekhaya nomuntu futhi wami indlela enda nahamba ijeni amaJiji akusama question abuzwa yimina because ngavoid ukuthi abanye bathi ngibuza ama questions andana benefit mina or benefit abafana into ezikanjalo, but ke le show kumele sikhumbule ukuthi akusiyani akusiyabafana ngikeke. Cela sisiqala uzazise before ngiqala nje ngena ku first question. Sanibonani, ngiyochuma kaJubana ematshitshini bangibiza uMalangane, which is isithakazelo sami. So sisters, ngicela usichazele kunjani ukuba intombi kule nsuku zanamhlanje? Ngasho ukuthi akukho lula because angisho abantu abaningi abasakholelwa kule nto esiyenzayo. Like bayayineglect and abantu bacabanga ukuthi sihamba kule ndlela esihambayo ngoba sibhadala bogogo. Like kunezinto eziningi ezikhulunywayo ngeintombi. So amapha ama challenges endana oke wabhekana nawo or enibhekana nawo njengoba niyintombi or nihamba le ndlela ukugcina njengeyintombi? Ngasho ukuthi inkinga esibhekene nazo how abantu basiphatha ngakhona eziyintombi and nendlela abaseculator ngayo ama-rumors ngeintombi. So lama rumors laba circulatayo ngani intombini affecta kanjani manje uyintombi? Because manje so ku state la kumele uyiprove khona because bangafika abanye abantu bathi bakushaya igaydo in hey uChuma siyamazi phela sitsheba naye samnikeza babhiya 2-3 nyana zasiziyakhala into enjalo. Oh yeah, ngiyibona lento leyo sebebaningi futhi abantu esengibaziyo sebeba experience lonto leyo ukuthi uthi mangabe sokuyisikhathi sokuhlola bavele babaleke kodwa ecampini beke khona bese kefaka icolgate. So ubani okwesekile wena kule ndlela yakho nje kuba intombi solo wayiqala ukuthi lo wangiseka nje solo uyiqala kuze kube namhlanje? Okay, so kuze kube namhlanje. Okay, umuntu aqala start ejeni yami bekumama then now umndeni wami wonke. So abakazi mhlambe akaze kwafika isikhathi la mhlambe ufile ngathi abayi understand le ndlela oyihambayo or bayayidoubt? Yeah, I had a problem because ugogo wami bengay understand. He had the thing ukuthi into yamaZulu and mina ngumXhosa. Oh. So manje yazi enye question yakhona bathe ngibuza ukuthi ingabe wazizwa uphansi noma uhluleka ngenxa yokucindezelwa abangani noma umphakathi ngale ndlela lehambayo bayiJiji? Kuya ngokuthi angeke ngithi mina ngikhile nga-experience but kuya ngomuntu ukuthi kule journey yakhe i-confidence anayo i-confidence engakanani because if unabangani and abangani bakho bakhuluma ilanguage ehlukene kunaleyo ikhulumayo uyaqala uyingabaza along the way. So kahle mangabe wena ungayithembi, yeah, mangabe ungayithembi and ungenazo like ubeka kanjani, mangabe ungayithembi wena and futhi i-dedication yakho ukuyimisela kwakho ukuthi kungakanani kulento oyenzayo oyiqalile. So amapha ama benefits akhona ngokuthi ube intombi or amapha ama benefits abonakalayo empilweni yakho solo waqala ukuyigcina waba intombi?
ngasho ukuthi yeah I'm turning 20 this year and ngobheka iy'ntanga zami yabo like abantu babhizi so like ukuba seyintombeni I feel like ungikhoselile from ezinye izinto indlela engibhenefithe ngayo mina ukuthi angibonanga ububi bomhlaba when it comes to the sexual life until this age. Uyiqinile mama. So shuthi nje kusunje bese behlaba inkomo nje Nkosi yami. So ungachaza kanjani uhambo lwakho lokugcina ube intombi until manje? How's the journey? Ijeni yona yinhle but ayazi mos muhamba la endleleni kunama-humps kunama-potholes Konje. yeah but lona ngasho ukuthi nje experience emnandi nomuntu angayithokozela ukuthi okay hlangana nabantu abahlukile ufunda ukuthi la uyintombini omunye umuntu ubintombi yena ubona kanjani or as intombi kumele uyenze kanjani nakanjani ufunde ebantwini abaningi. So yini ongayeluleka ezinye intombi ezisafisa ukuba yintombi like ezingakazi zaba intombi before but zifisa ukungena kule journey but azina information before we get there ngibuzo lapha ngibuze nemibuzo elandelana ngithi correspond to the question abuya kuyona. Yes kunombuzo ngifuna ukubuza lapha it's nothing entertaining kule journey le it's a journey ukuthi uzikhethele wena noma abazali bathe kuwe hamba join lela qembu or hamba bayitshitshi lelo qembu lelo or yijeni wathi I prefer to be there. Yijeni engayikhethela yona engayithanda ngayibona ngayithanda ngathi okay ngifuna ukuthatha le ndlela and ngizongena kule qembu since ngibone ulathando kubo ngabona nele kanjabulo kubo. So back to question 7. Yeah. Yini ongayeluleka ngazo ezinye intombi ezingakajoin ukuba ezingakajoin amatshitshi or ezifisa ukujoin but azina information enough already for example nami kunento engizaziyo ngamatshitshi elebhedayo most yazo lezo itori lezo yinto eyenza ukuthi abanye abantwana bathuke babe novalo basabe ngisho nokujoin amatshitshi. So wena ungazi-advise kanjani lezo ntombi lezo ezingakajoin mara zina information ebhedayo and siyahalela ukujoin kodwa siyesaba? Into engaba-advise ukuthi kule journey yey'ntombi akumelanga umamele yonke into because abanye abantu ezinye izitori yazo iyiqiniso but ezinye izitori abantu bayazenzela ukubukisa iy'ntombi phansi. So ngasho kubo ukuthi abeze kumnandi ey'ntombini or ngisho ama-camps imicimbi kuhlolwa like yonke into lapha imnandi and kune-sisterhood ematshitshini uthola abangani abasha ufunde abantu abahlukile kumnandi. So umuntu okholwayo right? Yes. So from ekholweni to into edominatwa amasiko kakhulu like kuyele kwaba njani ukuthi adjust like wenze kanjani ukuze adjust to leyo nto le amasiko at the same time ungajajeki mangabe ungapha ku-Christianity? Okay indaba yamatshitshi kuya ngokuthi umuntu ukholelwa kuphi and leyo nto bayenza kanjani. Fana nokuthi angisho lapha ya lento yaziwa kuyinto yamaZulu. Yes. Thina ke and angiphikisana and ngingumXhosa so like iyafana nento ukuthi nyenza isiXhosa sakithi. Yes ngenza ngendlela ekwenziwa ngayo esiXhoseni iyafana neChristianity makuhlaba imbuzi mina ngiyihlaba ngihamba ngiyithenga lapha eshop seyihlinziwe sengithatha nje angifake isiphandla like it's like ngithenga inyama izodliwa. So ineXhosa tribe akhona amatshitshi? Yeah but awabizwa ngamatshitshi kuthiwa zinto njani konje kuphela there was a song yacula umfazi omnyama ethi khula tshitshi. So mhlamba khona ndiyazi ukuthi ngokuhlukahlukana kweyigaba ndana ngathi amatshitshi ahluka khona amahlubi amabhaca ama-in ontona. Yeah. So ukuhamba umhlanga mawuyintombi mawubhekile udlala irole enjani entombini or indani like
kujeni yakho uma wejiji like mawuhamba umhlanga uye emhlangeni kudla role enjani kuwena njengentombi? For mina umhlanga indlela esuke like it's like uthatha le journey yamatshitshi uyisa ki-reality. Umhlanga iyasinda, sorry, iyasinda umhlanga, and uyabona lapho usuphephethwa umoya sekumele ukubambile and uqinisele, cause once wawa kuze uphinde usukumise futhi kunzima. So there's a possibility umhlanga ungawa kodwa kuyintombi into. Angisho uyawa ezini ukuwa like uwe uphethe because of umoya, I like lo phuka kwawo. So umhlanga uyaphuka mangabe ungasiya. Yaqhushuma ukubhekisa ngabantu kuthi qhwa kusiphumula Ndoda. Hayi kamyami. Kode ngazi ukuthi bawuhambe. Kode ngazi ukuthi angeke baze bawuhambe mangabe uqhushumba. Kodwa nje kubantu abahamba amatshitshi or basematshitshini ngaba advise ukuthi baye emhlangeni. yes. Semhlangeni nihlola umhlanga. Yep. Interesting. La sobona khona ukuthi umuntu uyitshitshi ngempela. Yokubuyisa abantu lento. Phela manje siyakhangela. Khangela. Sibona ukuthi Futhi sound yakho izwa abantu abaningi. isophi. Manje ese mhlambe ngiyaqhushumba kumeduze komunye umuntu kanje nje iqhushumba kanje wele phezulu yami iqhushumba yami igobe Akwazi mhlawumbe. uqhushumbe yakho. Kuyabonakala ukuphuka kwayo nokuphuka kumuntu ongasijiji. Obvious angisho umhlanga mawuphakamisa. Mude umhlanga. And umoya wala ezansi nomoya ole phezulu awufani. Lena usha kakhulu ngisho because ayikho into eyikhuselile. I like more pants. Because more pants kunezindlu lezi ndlu moya ufika so diluted. Isilungu noma uya dilute ntabi yami. Manje eyiphi into ebaluleke kakhulu ongayigcina njengentombi into? In terms of what qala. In terms of iyalo ezitholayo kogogo, in terms of izinto ohlangabezana nayo kujeni eziqinisayo mhlawumbe engathini. Yeah, ngisho ukuthi iyalo ibalekile. And abantu basuke bayijumpe but okay makukhulunywa nabo beyalwa ezinye izinto kunezinto ozibonayo ukuthi ayilena kuseyami. And ezinye zazo suke zibalekile. Abantu iyalo bayitholeka kubogogo basuke bayithatha kancane. Because they bane mentality yabo. Eziphi izinto ongafisa ukuthi onomehlo beyintombi bazenza kancane? Bazenza kangcono. Yakothi lezi indlela abazenza ngayo manje. Ziyasilimaza kodwa boya ngami mabengazenza kancane bazenze ngalendlela lezi. Indlela abasihlukanisa ngayo. Yazi manje igroup negroup inama favorites wabo and manje negroup yabo. Ay ngoba ay mzala ngabe ngakhumbuleki into kodwa kulungile mama. Abo like ifacena nento engafani ne and ngisho ukuthi mina into engafisa ukuthi abonomehlo bayilungise indlela abasiphatha ngayo. Asali kunabantu okay wonke umuntu une favorite yakhe but makangayenzeli ukuthi wonke umuntu abone ukuthi yena usayida lo. Even kunezimo ezicritical emele baye attend but ngoba kuwe sometimes bayithatha lightly but mekulo muntu amkhonze kakhulu uyayisukumela indaba. So happy information wena or izinto soyigenile njengojonela amatshitshi or uhambela amatshitshi. Othi mina mhlambe amatshitshi ufunde ukwenza imvunulo noma mhlambe ukwenza amabhizi or ukugida or ukwenza yini. Ngisho ukugida. Ukugida bede is a must. It's a must. Yeah, but angisho abantu ubukhulu bethu abufani. So manje iziphi izinto kunabantu uthatha iminyaka kunini ngagida obala uhlabo wami kumsebenzi but yeah I'm managing. So eziphi izinto oyibonayo ukuthi bongamelanga ukuthi iziye ukufundisa amatshitshini esezingasafundiswa manje? Ezingasafundiswa. Yeah. Amatshitshi akudala remember
wayefundisa ukupheka ngebhotweni emnyama, fundisa ukubasa, fundisa ukukha amanzi, uthi lento le No, I think mina it's because ngikhulele ezilalini so ndiyazazi zonke izo zinto ezo. But labantu laba bakhulele eGola bangenawo amakhaya, do you think don't ukuthi zingasafundiswa lezi zinto lezi asibalimaza? Yeah, ziyabalimaza. And kuya ngobusoft bomzali bomuntu. Yeah. So guys, anyone of interested osafisa ukuthi ayithole lapho nzana mhlambe la kufundiswa khona ngamasiko ukuthi abantu baphila kanjani, kukhiwa amanzi emfuleni, intombi igqoka kanjani, iphatha kanjani, maye intombi into ikhona indawo lapho basiza khona kuthiwa iTV yabantu. Maningabheka iTV yabantu lapha ku YouTube ikhona le village yakho, niyakwazi ukuthi ubacele, mungakusiza futhi ukuthi uyicelele kubona ukuthi uma ufuna ukuya lapho uyofunda izinto lapho indlela baphila kanjani bayakwazi. Kodwa muyintombi into ngoba mungasiyintombi into kuyosha utshani lapha. Yes guys, abantu village. Yes. Kuyosha utshani lapho, utshani buyasha. Ngithi emhlangeni uphuka umhlanga. Lapha evillage lapha kusha utshani nkosama mangasijiji. Akafuneki umuntu ongasijiji lapha. Ngiyahlolo. Ngiyazi once ukuthi uyahlola abantu bayancipha. Amatshitshi phela memo once ukuthi uyahlolo. Hey niyancipha. Ungisho kucampini phela bokubheka ecampini niyagcwala nithi. Futhi nakhona ngesikhathi lesikusahlola ngaso kusaqala icamp bancane kuyegcwala. Ayi kodwa ekseni. So enye into engifuna ukuyazi mina ukuthi is it the right thing ukuthi Chichi John? Cha. But ke ngoba amatshitshi basebenzisa inkani yakhe, sisebenzisa inkani yethu. Khona thi ngibuze futhi eJobe ukuthi wena ngokubona kwakho lamatshitshi lawa afundiswa ngokusoma, is it the right thing ukuthi afundiswe ukusoma uyitshitshi? No. Akukho right because you are mental usoma. Sihlale nje. Yeah, that's a good point, bro. Sihlale nje isisu usoma. And once sahlala isisu ukuthi unelihlo or awunalihlo uyaphuma nje entombini because usumzali. Ilihlo lisekhona phela. But umzali at the end of the day ilihlo lizo mase kumele utete ilihlo khona. Tete ngana ngoba mayitete lana sesinali. No, awukwazi awutete ngesiza. Angisho umuntu oteta ngesiza kuumuntu osuke aphoqwa isimo sokuthi atete ngesiza. Like listen mhlawumbe umuntu uyayikhethela ngoba eprotect umuntu bakhe. It's possible ngithi option ephuma kuwena. No, akuse option ephuma kuwena. Okay, let's say mhlawumbe udokotela bathi ngekwazi umkhipha phela umntana ngale ilihlo lakho lisesekhona and then ukhipha umntana ngeoperation. Ku right yini ukuthi masotetile umntana wakho nomntana wakho ubiye ematshitshini ilihlo lisesekhona. But yeah. Yazi ngobani? It's because lapha kunama I will say ama-rituals enziwayo ematshitshini that you will never be able to do them anymore because since you are a mother. Itshitshini intombi ngithi umuntu ongakalani nomfana nayo usengalani nomfana usomile akwenzeka lo dodo wenzekile wamitha wazala ingane ihlo into identify itshitshi ihlo. Yazi buke ngani then intombi umuntu ongakalali nomfana mase usomile usulalile nomfana. Ebenomfana empedini maningi amatshitshi namhlanje ayenzayo lento abenomfana empedini mara kusasa yohlola athola ukuthi seyintombi into ukuba nomfana empedini awusho ukuthi awusitshitshi. But awusekho pure. That's what I will say. Because lento oyenzayo be close to what you are doing. Okay, let's say manje I can say okay 75% yamatshitshi akusese awekho pure. Cause maningi amatshitshi ajolayo. And maningi amatshitshi afika empedini umfana. No, what I will say yazi asenzingani. The question is in the comment. Let's give it to the viewers. Yeah, because it's gonna be a debate. Because mamela, masekumele sihambe ngamabele. Wena phela uzobuvuza sibele umntana mangakhala. Ufuna nini ntombini? Angithi se choice unqedisa. Nanqedisa ise choice. Kodwa umzali ozikhethela ukuthi akanqedisi. Uzala ingane namhlanje sasubuyela emsebenzini. Mamela. Babakhona. But angisho ukuncelisa is not a choice because amumzimba automatically umzimba wona wo producer ibisi because of ama hormones. So manje sokhona amaphilisi waphuza ukuthi ibisi lisha.
yeah, but in the meantime lizobe liphuma walilinga angeke alishi over the night ibisi. No. Kodwa mina ngikhuluma So as I said, Alishi over the night ibisi. Angisho ngitshela ngosesama kancedisanga but bekafaka ekhabishi ukuze bekaphuza amapilisi futhi ukuze ibisi lenzeni liye ukuphuma but beliphuma umntana immediately makakhala umntana angekho around ibisi liyayiphumela. Kodwa ibele lizobe lingancelwanga. Sengisholo ukuthi mina ngaso ngilele into leyo ukuthi sengisholo ukuthi phela lizobe liphu umntana makakhala seyintombini sihamba ngamabele lizobe livuza phela ibele. So awusho ke lesi mhlambe kuyahlola kwenza umcimbi. Lesi mhlambe engenza example ngenzela umcimbi. Njengoba ngenzela umcimbi umemulo kanje kuyahlolwa. Yeah. Utholakala uyi-one weight eqembini lethu akasiyintombi into. Wenzwa kanjani that situation? Umcimbi yamiswa, ukhanselwe noma lo muntu ongasiyintombi into uyaxoshwa noma bayathula uqhubeka umcimbi then after umcimbi ayilungise kahle just for the sake ukuthi banga affect umcimbi wami. No, let's say kungukuthi angazi kuleyo part. Asibeke kumhlonyane because ubungakawenzi umemulo, right? Yeah, angwenzanga nomhlonyane because of ama complications ayele abakhona. Khona chichila. But like mina ngasho ukuthi because angazi nga experience like okay egroupini ethu sibe ne sime sinjalo but kwamanye ama groups ne kuya ngonomehlo. Abanye bangasho ukuthi okay asiyimise sizobuye sikhulume and leyo nto leyo isuke wrong because in the meantime siyimisile lo muntu kumele ashawe and uzobaleka. Afaka into. Uyashaya phela ukuthi manje makumuntu enemsabayo angeke asikusabi phela mase kufika leso simo leso uvalo liyabaleka ngikhinduku lapha yanyazi ukuthi ngizokubhonya sengizokubhonyela ukuthi ngiyakusaba. Ngiyangazi kahle. No like ufuna nentombini uzazi ukuthi unakile. Yeah, it's law bro, umthetho wakho. Ngithi bangiphoqa ukuthi ngibenze remember hlala kini naba angisho yasazi isimo sakho. Mina la ngikhona can say it manje phambi kwawo amakhamera manje 30% yabantu abakhona eSouth Africa bahamba amatshitshi ngabantu abaphoqo ngabazali not ngoba befuna. Abanye but like imone simo esinjalo ukhona loyo muntu ongamsabi emndenini okhona ukukhuluma naye uyasho ukuthi okay manje sekusona so ngicela ukhulume nomama. Akusizi ungasabi umuntu kusala umama wakho mangabethi but bazoyamkela egcineni. Lalela asiyeke no lalela egcineni ne umama wakho nobaba bakho bayakuforce ukuthi emachitshini. Yes. Mawufika lapha wena wonakele into yokuqala ukhosta bona. Yeah, because imele bathline igama leintombi ukuthi sesihambile wenza u1 no2 no3 waphinde wabuya futhi imele bahlambe bani lo muntu lo bekamhlola. Uhlambo yani umuntu emhlola ngathi umbonisa ini umbonisa ini moya lapha yana uya ngeintention yokuthi uyazi ukuthi angeke uze ube la uzazi ukuthi awusiyintombi. Come on, ukuya kwami emsebenzini la kusetshenzwa khona imine ngiyangazi ukuthi ese possibility ngangena emgodini ngingabuyi. Ese possibility. Yeah. Yes. Is same thing noma there's a possibility ukuthi kungenza ukuthi ngene ngahlole athole ukuthi khona umuntu onana awu. No wena usukufunani lapha? Yicala usukufunani lapha uzazi ukuthi umoshekele. Uwendlini number 1 kini bakuphoqa ukuthi emthini kunomcimbi thizeni nama okay ngibreakile manje kunomcimbi mhlawumbe uvelayo lapha ekhoneni yazo ikasi yazo umama wakho asinale iqembu lakho lapha iqembu lakho lapha awuyingane hayi geza hambe lapha awuna choice and umama wakho hambe nawe akushiye lapha manje vele ezoqala mhlawumbe la umama babushayayo manje vele ezoqalaza umama wakho yamsaba angeke uvele umthethe mama mama sekumi important ukuthi ube nomuntu okwazi ukukhuluma naye. Exactly, that's why ngisho situation kanjalo because makufika kuleso simo leso kumele wazi ukuthi mase kukanje ngizohamba ngiyokhuluma noauntie or nobhuti omdala ozokwazi ukuthi ehlise umoya kamama awubeke phansi amchazele kabanzi umama azokwazi ukuthi understand naye yebo vele ikhona induku engizoyithola endlini because nami ngenze wrong ngokwazi ukuthi ngiyintombi ngilale singekafiki isikhathi sokuthi ngilale. Exactly. Exactly. Ufuna ukukhombisa ukuthi akusizi ukukhuluma nomuntu umama la endlini uthe wonke umuntu akayisontweni yezwa kuyaphoqa malume auntie bani yezwa umalume akayisontweni mangiya kumalume ngithi ngomtshela malume
yazi umalume a-story sami esunderstand ukuthi angifuni ngesontweni kodwa ngoba umuntu othenga ukudla ubekile umthetho nomuntu owenza izinto la endlini zenzeke makethe esontweni ukhuluma kwami noThokozane won't help me ukhuluma kwami no-uncle bangi-understand. The thing is abanawo man. I want you something. I want to sebenza. Mfethu kusebenza umama kini. Ubaba kasebenzi. Ayifani. Mfethu yafana. Awusebenzi. Kule. Ayifani. Isonto. Kwahlezi ugcina umuntu osebenza njalo. Uyohlala uyazi lento. Noma ungayazi. Yazi lento ibheka njenganje. Makubaba nomama endlini. Intombazana kakhulu ibaxozi nobaba. Yeah. Kodwa mase kufike lesimo sokuthi intombazana isifike esigabeni sokuthi yawuphula umthetho iya kubani iya kumama umama okwazi ukuhlisa indoda yakhe umoya eyichazele kabanzi ayichazele kahle ukuthi ingane isimoshile 1 2 3 4 5 mabona mzali nento unga-understand yabona mhla wafiza wathola umntwana wesifazane esikimane nobabakhe bowazi ukuthi lelo khaya umama oyindoda kodwa asiye kwa-comment asiye maybe understand ukukhuluma mina not woke umuntu egqoka ibhruku endoda Cela ukukhuluma mina mina like I'm daddy's girl guys ubaba I'm daddy's girl yes even before umama mashona mina yes but umuntu obeka in control bekubabami kunezinto engangikwazi ukuyikhuluma naye engangiyikhuluma nomama bese kube umama oyikhuluma kufana nokuthi mengizothi ngifuna imali ngengivele like let's say mhlambi kuyo emhlangeni 700 ngifuna imali including transport including yonke angiveli ngidandule ngihambe ngepapa ngiyakumama ngimtshela ukuthi okay chomi mamela sizohamba siye emhlangeni yeah ngicela imali engaka yena uyahamba akufana nokuthi mangicela 50 rand khama mangifuna 50 rand ngiyakutata straight ngithi chomi mamela kufuneka ipresent ngicela 50 rand ekwazi ukunginika but kunemali engikwazi ukuyicela nje out of the blue so njengoba kukhona ukuphila ubaba nomama mothobo uphume late or uya late endlini umuphi umuntu obuthandazela ukuthi uhlangane naye kuqala bengihlangana ukuthi ngihlangane nomama because utata one thing about utata ne baba mfundisa nje mohlangana naye uzogeka la strateni mara mafika endlini popesa ntams so I will prefer ukuthi ngene wethu uyahlola ufaka ichashaza awutakembu ukabandrosi ubethenekene yabo but mangifike late ngiyakuye ubaba ngiyakumama mina bese ubaba uyababa fana nokuthi I will prefer ukuthi ngihlangane nomama umama ngizomshaya yo Chomi ndakhapha umpho yo surround baba mina ngiyithatha lento le okay into azokutshela yona ukuthi ubuye lapho uvela khona okay sekumele uapologize uxolise yebo so into echaza ukuthi intombi kahle kahle siyavumelana namhlanje into echaza ukuthi umuntu uyintombi ingono yebele nehlophela ngisingono yebele okay ihlo yes yabona ukuthi bini futhi uvumelana nami ukuthi umuntu angasoma amithe ahamba esibhedlela azale abuye kodwa sishiye makho no asishiye makho okay okay there's a question usafunda right yeah so esikolweni kunamantombazana aziyo ukuthi uyitshitshi kunamantombazana aziyo ukuthi uchuma igalavanda yeah kunamantombazana aziyo ukuthi lo sihlangana naye groove uhamba nawo nobani so ucollaborate kanjani nalo ma situation lawo esikoleni ohlangabezana nawo because zikhona inkulumo vele ongazihlangabezana nazo esikoleni okay kuma ngicela ngikulungise lapho unjiving khona ujiva ngithi no mama okay sesibuze lo according to the question yes ojiva angazi because angazi ngai experience leyo nto ojiva unjiving opposed so Angibuzi inkulumo Chuma uphuzi. angibuzi mina chuma uphuzi andise sufuna ulijijisa le ntende thetha anseni so azikho inkulumo ohlangabezana nazo esikoleni because of angifuni ungasho la kunebhodlela na guys icoke le buka amehla bomu esikoleni azikho inkulumo ohlangabezana nazo like ozibonayo ukuthi no these are wrong inkulumo ne yazi
ngasho ukuthi zona inkulumo zikhona even though ungajayivi yabo because sometimes uhlala nabantu bese abangani bakho bane experience yabo and now sihleli siyathetha obviously anduzufana nabafana mos awuthuli ngoba ungazi next ukhuluma lento oke wayixoxelwa abantu bani usho ukuthi hayi mina story sikaphendulane ngisenze sami but fake it until you make it mkhathi story sikaphendulane ngisenze sami like yo ngayenza so the day abanye ke bayazi ukuthi wena so uyakhuluma nje but sakwazi ukuthi so le journey uqale ebuncaneni bakho or it's something uqale so nabo ma 15 13 13 12 somewhere there qala kwami buma 2018 kuyinto vele wayithanda engayithanda is ufika uqale from kusuka ekhaya noma into uqale ngoba usula eGoli usubona yebo le question ukuthi uyayiphinda futhi yes uyayiphinda le question uphinda uyibuzile le question le question ibuzile le kuyinto ayiqala ekhaya noma wayiqala uyayiphinda le question ngayiqala mangizohlala nomama yes la because le bebe akusi emakhosela akusinto exhaphakile njengala lokho it's because most of amatshitshi kakhulu indaba yamatshitshi sibona kwaZulu amanye ama-tribe we don't see amatshitshi yes akhona but angeke abe popular ngalendlela popular ngakhona kwaZulu so ubuzela lokho ukuthi uyiqale ekhaya noma uyiqale la eGoli ezasho nayo ukuthi uyiqale la eGoli because eyibone eseyithanda ngoba into ayithandayo wayiqala so ezuyitshitshi azikho ezinye izinto ozenzayo mhlawumbe esayidini like ama-hobbies wakho without ukuba yitshitshi nje beke esayidini ukuba yitshitshi okay kimi amatshitshi ayafana nesonto into engiyithandayo lezo mina abanye abantu bayabhoreka like abantu impilo yami abayi like even my friends bazokubuza ukuthi Monday okay Tuesday usosontweni Thursday Friday Saturday like yinto engi-enjoy like I enjoy being esontweni guys so kuna sport osidlalayo or i-sport bengidlala netball but ayeka for what reason isonto lizaqala ushini isonto beside isonto ngiyekiswa ukuthi ngivele ngabasibhula and manje bengasakhona and bengivaleka ayisho bekudla kakhulu so nokucula ematshitshini right andiyenzi leyo nto but kancane yavela but angiyenzi like amatshitshini yabona amatshitshini kuneyingoma ne abantu abafuna uyicule ngendlela ezicula ngayo and sometimes nawo ne-version yakho yengoma ama lyrics the same but ufuna uthuna ngendlela yakho and abanye abantu bakuvele bakuthene down so that's why ngingathanda ukucula okay guys that's it manje yabona asifuni ukukhuluma okuningi ngicela ke ngingakhohlwa ngithi ukuthi nginama question ethu omoyeni niwaphendula ngithi kuma comments so ngiyacela babukeli ngiyacela ningakhohlwa ukulike usubscribe ukukhomenta ukuthi tshitshi definewa yihlo noma yingono noma indlela eliphila ngayo yabo Chuma uthe okay spy yihlo yana nendlela ophila ngayo because mina my god mina lo bengikhuluma ngaye ne yena maka define itshitshi is not ukulala kuphela but nanendlela ophila ngayo and nezinto zenzayo ngeke uthi ube itshitshi uphuza ubheme but you are saying ngitshitshi yena lento akayithathi ezuyitshitshi ikhona itshitshi obukela kula ngithi lamatshitshi aphezulu adumile ko TikTok Instagram and stuff yami ijeni amatshitshi shem ijeni yami ukuthi wena mama kashona I made a promise ukuthi njengoba sasivumelene ukuthi mina naye nendlela yamatshitshi mina ngihlala naye nendlela yamatshitshi after 21st unyaka ngibekele yona ukuthi after 21st ngiyakhulula so akukho okay wena ukusho sesimukhe yena ngiyamthanda but angeke ngisho ukuthi ukuze ngibe kule jini yamatshitshi inspiration yami ngithole ngicha but umuntu omthandayo kumuntu yena ngiyamthanda shem that's it ivale mfowethu
advice nayo for umbukelo lapha endlini awufuna uba itshitshi nanoma ungasiyitshitshi ukuthi uyakwazi ukuyigcina beside ukuthi ematshitshini like ungasitshitshi in terms of ukuthi uyitshitshi but ayekho segruphini amatshitshi. Okay, ngasho ukuthi akayigcine, uyakwazi ukuyigcina ungekho phakathi kwamatshitshi because abanye abantu iyabahlola indaweni abantu abaningi. So qhubeka mntasekhaya uyigcine uyiphathe kahle nanoma uhleli lapha ekhaya, but I would advise ukuthi uze entombini uzobona i-sisterhood and have fun. ya ucumushile wathi lento ukuthi bebe busy lapha ematshitshini bathi abafana iziphoqa Hayi qoka abafana kusizinje bafethu ayithi nazo bafethu yabona qoka lo. akusizinje bafethu ushilo ukuchuma wathi forced. So danko guys, don't forget to like, subscribe, comment ke guys, nenze right danko.